бинандагони азиз, имрӯзҳо шаҳри Душанбе ба як майдони бузурги фарҳангӣ табдил ёфтааст. Бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе рӯзҳои фарҳангии шаҳру ноҳияҳои мамлакат баргузор мешавад ки имрӯз сокинони меҳмоннавози ноҳияи Муъминобод бо расму оин, фарҳангу тамаддуни худ меҳмони Душанбе шаҳри нозанин ҳастанд. рӯзҳои фарҳанги ноҳияи Муъминоботи вилояти Хатлон дар боғи фарҳангии фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ баргузор мегардад ва мо дар ҷараёни барнома шуморо бо ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва дигар унсурҳои тоҷиконае ки мардуми ноҳияи Муъминобод анҷом медиҳанд шинос мекунем. боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ дар ин рӯз рангу бӯи дона гирифта буд. Аз ҳар гӯшаи он садои мусиқии миллӣ, суруру шодии кӯдакон ва омаду рафти сокинону меҳмонон ба назар мерасид. Ҳар касе ки вориди боғ мешуд, гӯё ба як гӯшаи зебои ноҳияи Муъминобод қадам гузоштааст. дар ҳар раста намунае аз меҳнату ҳунари сокинони ноҳия ба намоиш гузошта шуда, меҳмонон тавонистанд дар як макон бо фарҳанг, ҳунар, меҳнат ва дастовардҳои мардуми Муъминобод аз наздик шинос шаванд. саёҳати мо низ аз даромадгоҳи боғ оғоз гардид. дар ин ҷо нахустин чизе ки диққати моро ба худ ҷалб намуд, гӯшаи нонпазӣ буд. бонувони ҳунарманди ноҳияи Муъминобод бо либосҳои миллӣ ба пухтани нонҳои суннатӣ машғул буданд. аз танӯрҳо бӯи хуши нони тоза ба машом мерасид ва фазои атрофро фаро гирифта буд. аз гӯшаи нонпазӣ роҳи мо ба сӯи расаи ҳунарҳои мардумӣ идома ёфт. дар ин ҷо маҳсули дасти ҳунармандони ноҳияи Муъминобод ки бо меҳру муҳаббат ва заҳмати зиёд офарида шуданд, ба маърази тамошо гузошта шуда буд. аз ҷумла намунаҳои зебои чакандӯзӣ диққати меҳмононро ба худ ҷалб мекард. нақшу нигори чаканд ки бо рангҳои гуногун ва услуби хоси миллӣ омода гардида буд, аз завқи баланди ҳунармандон ва эҳтироми онҳо ба фарҳанги миллӣ дарак медод. дар идомаи шиносоӣ бо ҳунарҳои мардумӣ мо бо яке аз бонувони солхӯрдаи ҳунарманди ноҳияи Муъминобод ҳам суҳбат гардидем. ӯ солҳои зиёд ба муҳрасозӣ машғул буда, ин ҳунари қадимиро аз гузаштагон омӯхтааст. муҳрасозӣ низ яке аз ҳунарҳои нодири мардумӣ ба шумор меравад ки бо меҳнати зиёд ва маҳорати хос анҷом дода мешавад. бинандагони азиз, яке аз рукнҳои баргузории рӯзҳои фарҳангии шаҳру ноҳияҳои мамлакат ин эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва нишон додани он ба мардум мебошад. Ассалому алайкум холаҷон. Хуш омадед ба Душанбе шаҳри нозанин. خوش باشین بچم. ما اینمی بیکار که میمونیم اینمی هنری دستی خودمونه. یعنی همین هنرهایی که هست همش رو خودتان آماده هو اینمی همش خودمون تیار کرده به هنری دستی خودمون. امی شب خوده میشینیم اینمی مرور میکشیم اینا بیا رنگی مواره بر نواسه و نبیره و کنی کوسه خدای تعالی برسونه تدرکه رنگی مواره اینا در گردنه که میبندم با طرفای ما جماعت چیل دخترانی شهرکیم. مرحمت با این اصنی طرفای ما بیای قطعی میمونو ما چی خرسندیم که این خیلی سردار غمخور داریم که پری سری تنجی امونیه ما نداریم. باشمون استانسیاتی سلامتی خواهانیم که انا همین گونه گردنبندهای زیبایی انا همین گونه سمکه های زیبا رو آماده کنید. دستونتون درد رو نبینه. خوش آمدین. صدقه قدمات با مرحمت به جای ما. تشکر. дар миёни ҳунармандон бо яке аз чӯбтарошони маъруфи ноҳияи Муъминобод низ ҳамсуҳбат шудем. ӯ маҳсули дастони худро ба меҳмонон нишон дода, аз нозукиҳои ин ҳунари қадима қисса намуд. бинандагони гиромӣ, боздиди мо аз рӯзҳои фарҳанги ноҳияи Муъминобод идома дорад ва дар ин гӯша мо бо яке аз ҳунармандони ноҳия
қарор дорем ки асан ба ҳунари чӯбтарошӣ машғул ҳастанд. Салом алейкум. Хуш омадед ба шаҳри Душанбе. Шумо бигӯед ки чӣ қадар вақт шуд ки ба анамин ҳунар машғул мешавед? ин ҳунар аз меросӣ мондагӣ, аз падаро мондагӣ. тӯли чанд сол аст ки ба ҳамин ҳунар мақсад сару кор дорем. ҳоло мувофиқи тараққиёти пешрафта дастгоҳҳои ҳозиразамона дастсар намуда ҳамин маҳсулотҳоро кӯшиш карда истодаем ки ба халқи худ пешниҳод намоем. ин асан барои гулмонии нонҳо а? бале дар чӣ қадар вақт омода мешавад? мухбар муддати 1 соат. 1 соат. 1 соат муддати 1 соат. бо як намудаш бо сим қатияда мақсад. Вай бо чиқадар? ин вақтро зиёдтар мекунад? бале иш бо 1 соат диде ки бо сим мешавад. хоб қошиқҳои анамин қошиқҳои чӯбин қариб ки аз байн рафтааст. шумо чӣ назар доред? бале мо инро дастрас мекунем. мақсад маҳсулоти хомро ҳам маҳсулоти хомро коркард мекунем. аввал бо даст ин ҳамаш дастӣ мешавад. кори дастӣ аст. бо теша бо табар ҳамиро муддати қариб 2 соат 3 соат як ҳамин қошиқ тайёр мешавад. муассисаи давлатии маркази ҳушномандӣ фаъолият дорад. тӯли 1 сол аст ки дар ноҳия фаъолият дорад. шогирдонро мақсад ба ҳамин касбу ҷалб намудем ки то он ки онҳо бекор нашинанд, соҳибкас шаванд ки то як мақсад зиндагии худро пеш баранда мақсад. саломат бошед. рӯзҳои фарҳанг албатта танҳо бо ҳунарҳои мардумӣ маҳдуд намешаванд. дар ин чорабинӣ дастовардҳои соҳаи маърифи ноҳияи муъминобод низ ҷойгоҳи хос доштанд. гӯшаи маъриф бо китобҳо, дастовардҳои хонандагону омӯзгорон ва намунаҳои фаъолияти муассисаҳои таълимии ноҳия муаррифӣ гардид. яке аз дастовардҳои муҳими соҳаи маъриф муаррифии ғолиби шоҳҷоизаи озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст дар соли 2025 буд. ин дастовард бори дигар нишон медиҳад ки дар ноҳияи муъминобод ба китобхонӣ, маърифатнокӣ ва рушди ҷаҳонбинии насли наврас таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. зеро китоб сарчашмаи дониш ва калиди маърифат буда нақши он дар тарбияи насли огоҳу соҳиби маърифат басо муҳим аст. زوده تبسم هستم. برنده شاهجایزه آزمونی جمهوریوی فروغ سوپی دانایی کتاب است. از روی نمینت ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی در سال 2025. یعنی زمان ما همچون یک ساکنی ناحیه مؤمن‌آباد تمام دستاوردها، تمام زحمت و هنرهای مردمی، حاصلاتی که ما از ناحیه گرفته بودیم عین زمان به مردم شهر دوشنبه به نمایش گذاشتیم تا اینکه مردم از این دستاوردها، از این همه زحمت‌های مردم ناحیه ما دیدن نمایند و بهای خوبی هم امیدوارم می‌دهند. من امسال به اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از روی اختصاص اداره دولت و حقوق طبق شرطنامه آزمون فروغ سوپی دانایی کتاب است داخل گردیدم و همچون یک جوان صاحب استعداد و استاد جوان شاگردان زیادی را تعلیم و تربیت می‌دهم. در ناحیه مؤمن‌آباد هست بسیار شخصان لیاقتمند هستند. آنها نیز با آزمون‌های سطح جمهوریوی آمادگی جدی می‌بینند. در مؤسسه‌های تعلیمی بسیار هم تعلیم و تربیت خوب است و ما پیش از همه شکرگزار از آن هستیم که در چنین ملک آرام و آسوده و تاجیکستان یک گلگون شکوفا و پیشکسوت زندگی داریم و امروز باعث خوشحالی و سرافرازی ما است که 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را جشن می‌گیریم. аз гӯшаи маориф роҳи мо ба сӯи бахше идома ёфт ки дар он рангорангии табиат ва меҳнати деҳқонони ноҳияи муъминобод ба таври возеҳ эҳсос мешуд. дар ин ҷо маҳсулоти кишоварзии ноҳия ба намоиш гузошта шуда буд. намудҳои гуногуни маҳсулоти полизӣ, меваю дигар маҳсулоти кишоварзӣ аз ҳосилхезии замин ва меҳнати деҳқонони заҳматкаши ноҳия шаҳодат медод. ҳар як меваи сабзавот ва маҳсулоти кишоварзӣ ки дар ин гӯша ба намоиш гузошта шуда буд самараи меҳнати шабонарӯзии кишоварзон мебошад. намоиши чунин маҳсулот имконият фароҳам меорад ки сокинону меҳмонони пойтахт бо ихтиёри кишоварзӣ ва имкониятҳои истеҳсолии ноҳияи муъминобод аз наздик шинос шаванд.
پس از شناسایی با محصولات کشاورزی و استحصالی، راهی ما به سوی یکی از گوشه‌های سرتماشابین نمایشگاه، گوشه طعام‌های ملی ادامه یافت. در اینجا فضای خاصه حکم فرما بود. بوی خوش طعام‌های ملی از دور احساس می‌شد. آشپزان ناحیه مومن‌آباد از صبح بروقت به آماده نمودن طعام‌های ملی مشغول شده، بهترین نمونه‌های دسترخوان تاجیکان را پیشکش ساکنان و مهمانان پایتخت نمودند. بینندگان گرامی، اینجا موضعی است که تباهان ناحیه مومن‌آباد با آماده نمودن خوراک‌های ملی مشغول هستند. از جمله اینجا ما آش پلو رو می‌بینیم. سلام علیکم. شما بگویید که همین آش پلو در چند مهلت یا که وقت آماده می‌شود؟ ما این آش رو تقریبا در 3 ساعت آماده کردیم. برای پورا آماده شدن تقریبا برای ما 3 ساعت وقت لازم است. بله. این چه نوع آش پلو است؟ خب اصلا آش این خوراک ملی تاجیکی میباشد. این به طور شاهانه آماده کرده است. آش شاهانه است. بله. خب در این استفاده بردیم به غیر برنج سبزی که استفاده می شود، تخم بدونه، گوشت بدونه خودش از برگ انگور آماده کردیم، چسناک، لیمو، دیگر محصولات های گوشتی استفاده کردیم. بهترین. شما در ناحیه به آشپزی مشغول هستید؟ نه، من چون طبیب بیمارخانه مرکزی، این اقدام از طرف بیمارخانه مرکزی است. من طبیب هستم، همچون در برابر طبیب بودن باز کارهای آشپزی. بهترین. بسیار جالب. شما در برابر اینکه کارمند ساحه طب هستید، همزمان به آشپزی نیز مشغول میشوید. سلامت باشید. در برابر طعام‌های ملی در این روز دیگر عنصرهای فرهنگی مردم ناحیه مومن‌آباد نیز به نمایش گذاشته شده بود. از جمله نمد بافی که یکی از هنرهای قدیمی مردمی به حساب می‌رود، در نمایشگاه جایگاه خاص داشت. روند آماده نمودن نمد و محصول تیار آن به مهمانان نشان داده شده، از تاریخ و اهمیت این هنر سنتی معلومات پیشنهاد کردید. همین طور در هر یک گوشه نمایشگاه یک جزء زندگی و فرهنگ مردم ناحیه مومن‌آباد انعکاس یافته بود. نان‌های ملی، چکن، محصول چوب‌تراشان، مهره‌های دستساخت، کتاب و دستاوردهای ساحه معارف، محصولات کشاورزی، محصولات استحصالی، طعام‌های ملی و نمد، هر کدام چهره خاص ناحیه را معرفی می‌کرد. امروز ما بسیار شاد از آن هستیم که امروز روزهای فرهنگ ناحیه مومن‌آباد در شهر دوشنبه گذشته ایستاده است و با کلی ما می‌بینیم که در حقیقت روزهای فرهنگ ناحیه مومن‌آباد با تمام وجودیتش خوب گذشته ایستاده است، چی از حساب نمایش ساحه کشاورزی، چی از حساب نمایش صنعتکاران، و من فکر می‌کنم که توسط استقلالیت بسیار هم خوب گذشته ایستاده است. روزهای فرهنگ ناحیه مومن‌آباد در شهر دوشنبه برای ساکنان و مهمانان پایتخت امکانیت خوبی را فراهم آورد تا با تاریخ و فرهنگ، هنرهای مردمی، دستاوردهای ساحه‌های گوناگون و امکانیت‌های اقتصادی این ناحیه زیبای کشور از نزدیک شناس شوند. باعث افتخار و سرفرازی است که امروز در فضای وحدت سرای تاجیکستان عزیزمان تنتنه‌ها به مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان جریان دارند. از جمله امروز مردم سربلند ناحیه مومن‌آباد با احساس وطندوستی، با قلبی پر از سرشار از مهر و محبت به پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه آمدیم و آن محصولات تیار نموده خود را، آن دستاوردهای همه ساحه‌ها را مرز ساکنان پایتخت گرداندیم و امروز ما ساکنان ناحیه مومن‌آباد باز از آن بالیدرو گشتیم که از فرصت استفاده نموده شهر دلارا، شهر زیبا، پایتخت عزیزمان را که بسیار هم رشد و زیبا شده است تماشا کردیم. من از نام تمام زنان و بانوان ناحیه مومن‌آباد همه و هموطنانمان را به فرارسی 35مین سالگرد تاجیکستان محبوبمان صمیمانه شادباش میگویم.
ҳунармандон, кишоварзон, омӯзгорон, истеҳсолкунандагон ва намояндагони дигар соҳаҳо бо ифтихор дастоварду маҳсули меҳнати худро пешкаши сокинону меҳмонони пойтахт намуда буданд. чунин чорабиниҳо имконият медиҳад ки имкониятҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии шаҳру ноҳияҳои кишвар бештар муаррифӣ гардида анъанаҳои миллӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эҳёву рушд ёбанд. бинандагони азиз, либоси миллӣ яке аз унсурҳои фарҳанги миллии тоҷикон мебошад ки имрӯз сокинони ноҳияи муъминобод бо ана ҳамин либосҳои миллӣ махсусан чакан ба шаҳри Душанбе меҳмон шуданд. Ассалому алайкум. Валайкум ассалом. Хуш омадед ба пойтахти Тоҷикистон, шаҳри Душанбе. Раҳмат, зинда бошед. вақте мо аз инҷо гузар кардем, инқадар ҳунари зебо, инқадар нақшу нигорҳои зебо маҳсули дасти худи шумо ҳастанд? ман дастони худам қатъиян меёра, ҳама да духтагиам. ҳама тоқӣ медӯзам, чодар медӯзам, курта медӯзем, не барои арӯсҳо сирфа медӯзем, елакш қатӣ, барои таксарӣ, бурафида устинча. ҳамаи анамин ҳунаре ки шумо омода мекунед, ҳамааш дастӣ ҳастанд? ҳамаш дастӣ. ана ҳамин як сурфа мегем, суфра мегем. барои арӯсҳо вақте ки арӯс кардан ира тунук мекунем, ягон клёнка мепартем ки ҷазир наша, элак қатӣ мебезан. бо расму русуми тоҷикона орбезон мекунем. Орбезон мекунем. ана миро дар чанд қадар вақт омода кардед? ира як 3 ҳафта дада. واقعا هم مهنت زیاد رو طلب میکنه. مهنتش بسیار قینه. ما خیلی دختر جون هم خیلی ما دوره سیوز دخترگی اومختاییم دیگه هم خیلی دیگه یگون نایده در نظر ما قینی نمیتوه. مثلا هنرهای دستانی خودمونه. شاگرد دارید یا فرزندانتون رو تربیت کرده؟ کلین من میدوزه و توقی بسیار میدوزن هوا میدوزن خیلی شخص میدوزم. کلین من نبرو من با همسایه دخترک را یاد میتیم. مثال میگیم ما سینی سالمون باید یا رفتگی هسته مقصد ما پیشیدیم شما همه هنرهای مردمی ما را از دست نبرارین همیو را مثال یاد بگیریم بدوزین مثال پیشروی تمام تاجیکستان در دختر جان ما را همه هنرهای مردمی ای لباس تاجیکی ما را میشناسن ما فخر میکنیم وقتی که من توقیم میدوزم تمام دولت زکس میتن میبرن من خیلی خرسند میشم هم قدر من خرسند میشم که مثال همه هنرهای دستی مرا من خزانه که پیر میدوزم شکر میکنم که مثال با تمام جا میبرم ما نیز تمنا میکنیم که سرتون درد رو نبیند و انا همین هنرها رو دوام دهید و شاگردان زیاد تربیت کنید تا آنها دوام دهنده کسب شما باشند. رحمت دختر جان هزار رحمت به ناحیه ما مهمون شوید. дар фарҷоми чорабинӣ барои болидахотирии сокинону меҳмонони пойтахт аз ҷониби санъаткорони ноҳияи муъминобод барномаи рангину пурмуҳтаво пешкаш гардид. ҳунармандони ноҳия бо сурудҳои дилнишин, оҳангҳои мардумӣ, рақсҳои миллӣ ва барномаҳои ҷолиби фарҳангӣ фазои идонаро боз ҳам рангинтар намуданд. ҳар як баромади ҳунармандон бо кафкӯбиҳои гарми иштирокчиён истиқбол гирифта мешуд. сурудҳои ватандӯстона, оҳангҳои мардумӣ ва рақсҳои миллӣ аз ғановати фарҳангии ноҳияи муъминобод ва маҳорати баланди аҳли санъати он шаҳодат медоданд. рӯзҳои фарҳанги ноҳияи муъминобод бори дигар нишон дод ки фарҳанги ҳар як гӯшаи тоҷикистон бо ҳунару меҳнат, суннату анъана ва дастовардҳои мардумаш пайванди ногусастанӣ дорад. мо низ бо хотираҳои нек ва таъссуроти рангин аз рӯзҳои фарҳанги ноҳияи муъминобод дар шаҳри Душанбе ин гӯшаи фарҳангиро тарк кардем. зеро чунин чорабиниҳо танҳо намоиши маҳсулоту дастовардҳо нестанд. онҳо оинаи фарҳанг, меҳнатдӯстӣ, ҳунар, суннат ва меҳмоннавозии мардуми тоҷик мебошанд. чунин чорабиниҳо на танҳо як минтақаро муаррифӣ мекунанд, балки барои таҳкими дӯстиву ҳамдилӣ, муаррифии ҳунарҳои мардумӣ ва расму русуми тоҷикӣ замина мегузоранд. ёдовар мешавем ки мо дар рӯзҳои фарҳанги ноҳияи муъминободи вилояти хатлон будем ва аз ҳунарҳои мардумӣ, дастовардҳо ва маҳсулоти кишоварзии ин сарзамин шинос шудем. бинандагони азиз, бо телевизиони Душанбе буданро фаромӯш насозед. хайр.